ya chese manya 18 no that's when you're 70 my 70 opportunity on me do hono na say o ni hu mi a obehu se manya 18 me kwa 16 years no kwara no twa no see ade no me de na time no twa 16 years no wa kwa twa 17 years wa chenyi me yi ne dada tina say 1 year no da mu ka ho no abenya 18 ana oba no jeli usai o jem 40 years ana fa ne me 3 million cause can almost 580 million no fa ne me 3 million court wona o ma me ne hwan bi mu na na wo na ma me nko ane si ade no eti wa no be ka chem se me ba mbe ka se ma chiro ma ne ha me do ba me ka a chiro am zima ka ono se ne kura ya ba ko enya me ba no ewurade na o ma me na ye madamfo eti na okowo awoji nti akwawo no no ofa mu wuye ye no operation to fa mu wuye ana me fao ateteo na o papa no oyo hini bi no no ma me twempena no mo nyinsen enti oguzu okana obekire mo hene kro no na ma hu se ayo hini we anaya we ana me kwa ha kire me kuma chia me si wana si yade nka ma me so pen komo adi a yade no ko nsawo mu a no abo no na akwa kudi nkomo na ma me se Kofi wada ko na meba ho na yadi nkomo na Menim eti ade dana na ne si yade ni dimi tu kam police ni miensa ka me ho ana wetimi nchen driver ne ka ho nipa 4 ana na we tunsawo me ma me se na ma me besiwa Menim ma me ama ho biem me hu ni biem ti me dem wo ho a ana transfer e ba se ya do so ntomu yi nipa ni bi apko Cape Coast ntomu yi nipa 600 ana omode ye ko Cape Coast ntomu ko ja egu Cape Coast announce prison at ordinda num ko ja ye nyina egu wona omu chichechiche yemu eti yemu chiche ni mu a na ne meme kwanya maximum prison maybe a service atai wono ana ya de ko timide da na police prison as how ni amanie ni areho de kantama ana ne me dem de dako ana ye sell leader no otwa ni jeri no ko to twa ni jeri ana mo se ya beto aba ya pe sell leader awo ye sell ya to moto aba no mu yi mi na me sell leader to me sell leader na se yesu ye woti kopo ebi bo ho ana ye hwe eti we ye sell leader de na se tv ni remote ni bibia ba be di ho ana me je na me 20 me no ba bebia me pen na me de to ti wana me de kokoto sa we Kazman te tu Kazman te dana pa ya na ma hene be kasa obaye ni program ogden ka kasa ma futua food for thought ti ya na mitie bi na pa na mitie bi ansa ya be ko pale de kura bo ko pale do mu ho ahinti no bo ame nko na me shawo na mitie etin kakran sa ti dako mitie TV ho ale mo ane se na o ma hene ka bi se aya na me kasa ama obi anya na adwen se me o ma hene na me kasa na honhom obetra me mu ma me kasa no ano na muntie no na se honhom ne kasa wie na okwa
ɛna me yɛ ɔman hene no nti yɛ saa honhom na sɛ mutie no to ka saa no ne dɛm to na mehwɛ saa na me sɛ ɔne ne ho na atɔ no na ɔde ɔkana ase saa na ɔkan me kan ne me yɛ de prison bla yɛ bla duane ko yɛ nya bi ni ti me to on ti dako me sa tin wa na pona no asan aka bɔ ho so na bɔ mpae na bisa unsa bɛka ti me to san na de ne hyɛ me sɛ no ana papa yi be nya me nipa nti mabɔ me ho so na mabɔ mpae asɛ Awurade sɛ aka me 2 years na matwa 20 years nti me srɛ no metwa 20 years na ɔma me ntwa biem obi metua me fa no nyɛ dɛ ɛma me sama waka kyerɛ Nyankopɔn no nti me sɔre a me nidi ade zontolia na wudi zontolia duane papa bia ni hɔ na wudi da ye bagi ya ni ya visit asɔre bi abasra mo na o the drinks bi ni o my tika we bi aba and sare mo di brunya ana butia lucky na we gwanom drink kakra obi dem 20 years ni coke onum bi da eti bitis how enne no ana mis no asema me ne da ho na me folo papa ya asem hwe ade se nyame bagimi a tumsola na me bom pae na duane ne mi a me ndidi a nimle ne madidi ntima ndidi nimle medidi a nimle nko a na menim 4 months Tofiakwa medidi hu si wa nimle duane nko a na medi saa 4 months ana pa me ne dia to asisi okro saa 4 months na me bom pae se Awurade mo bi metua me fani ma me nti me bom pae asema me ka se obo ade sa wo si odi o ma hene na ye adwuma na se o ya obofo a na asem su na mi gina de bom pae o mo bi mfi ba bi metua me fani ma me bla metwa me 20 years na wie so ma hene nsu mpo na ode ne befi ba bi abetua me fani na ma bi o wo bi akar no na fa mi di tu ni trim no metua me fani ma me etina mi di mpaibɔ saa ada mi di gusua eti mi twa mi 2 years no ewie ye no saa da na mi ba be dum hu si metwa 20 years no week ni nyina mandidi me mu se mi ye mu dwame o mi se masema me nkasa eti sun ya no na me ka che Yankopɔn se papa se wa nye ama ya mama me be na ma mpia anko na se me da ha etwa de aka so na me firi akwa oba se de machi ayira no saa na mayira machi because me de prison me try se me kumi hu me try bia na bibia besi ne manya nkwa betumi eda wo mo a na me de wo sapo no na ma bobɔ no pa nti wo kɔ pale dia na ma pe ba bi dia so na dia seme mene me yesa me presu a hu de be na ade na asen sane cause na me tuwa me dia wo se o kra o pie kwa sa ti we su kra hwa ho na wo uni ba bi a wo koda uni ba bi a wo te hemfa na wo era me de da ho sa na menim eti bitwa 20 years ni wie ya no efi ho kono betuwa no ma yedi obi abi sema sema mfi no nti wadama bi mene ni efiri pa to ba me nchen ya no bisem sa de ne ya na mense ma yedi amsu nya bibia temetuwa na mka jense metwa 20 years temefani obi ntu metua ma me na me mpie nko na se ma ble
ɛwɔ prison ɛna mede da hɔ saa na sɛ 2 weeks abɛda so tɛbɛda ha so na mesɛ ɔbɔ adeɛ mese sɛ wo na wode ɔmahene na ɛyɛ adwuma Ah, na menim. na ɛnyɛ ntorɔ ne firi wa na yɛampa nso sɛ woyɛ nyankopɔn woayɛ bi daa wɔnim sɛ adeɛ no maamfa ɛsɛ maba bɛdam nti wonim sɛ wode me bɛwiase mabɛfa ɔhawee mu a wode me baa sɛ mmɛyɛ dɛn nti mɛwiɛyɛ ne prison wobɛkumi ade na wonkumi dadaada na ɔma mefa yi a wo mu ansa mawu nti da biara da mesu na bɔ mpaeɛ ɛti da koro mi wɔ hɔ mmoa na yɛ saturday yɛntaa nkɔ parade bɛkɔ parade na obi brɛ yɛ visit anaasɛ panimu bi OIC bi ba yɛ hɔ nti wɔn na mbɔ parade na mbɔ me din Kofi Agye am sɛ ɔsɛ obi di o fine na bɛto ha sɛ yampa Monday yɛntua ne nya okwan owiase wasan ma ololo fɛ 100 series safa blekum ase am sɛ me ɔsɛ ai na mkɔfa envelope no asika no wo mu no sika no wom de bɛkyerɛ brown envelope na obia ntro ne din gɛtwa dingu akyire wow iti ahwara no ne misun saa wow dia adeɛ kyeɛ ɛde wɔ hɔ a na si ade naba ayi no wadama ne mpanifo no bi aba na mabɛtumefo kɔ no kɔhwɛ ɔho so yie wonim ha kɔsɛ wo san ba wakyi na adeadeɛ a nam sɛ mate nti na meba a mebɛ nyinaa no na menim sɛ ɔman no wɔ Gasben nti yame yɛ adom Monday no duuyɛ ɛbɔ 9 na mo gyaa me kwan sɛ mmere Kumasi nti mefaa mo de mbɛsi kaa mu wɔ station wadama ne yɛ adeɛ paa ne nam akora hɔ a ɔde bɛsi kaa mu na pua nti mbɛdu Kumasi maahu sɛ Kumasi ni kɔsi na kii tia nye si ne nateɛ tena mehu bi da nti yɛra me sɛ masa menu Kumasi o ɔsɛ Kumasi ni wadu no na msi na dɛmagye adi paa yɛ zoo no ɛwɔ ɛna mo kyerɛ me nti mekɔdua na mhyɛ ampa Kumasi ni tene adeɛ kyea na pa ɛna mekɔ Gasben hɔ na sɛ mekɔhwehwɛ ɔman no mekɔɛ de wa na matale hyɛ ne menɔma nti bibi sɛ ɔmo kora no asɛ obi amfie me nti mesoasoa paa wo paa bi nkakra nkra wɔ detia nti da kɔ mu hɔ mmoa na mehu sɛ obi kasa wɔ radio bi so na msɛ nipa voice de sɛ ɔman hene nipa no tɔnfo na msɛ ko nipa kasa nyɛ ɔman hene na ɔhyɛ ɔman hene na msɛ wode menya ne nam anka mepoo wode mede obi baage kɔgya no nti no deɛ ɛyɛ a na wayɛ dɛ wahwɛ ɔbobɔ nam a na watwerɛ ama no so yi nti mbaɛ na watwerɛ na ma na yɛ voda dana wusi me frɛ obi amfa Ah, na menim. frɛ kyiri na ɔfa na mekyi papa mede wase dɛ blɛw onyame na mene ne kɔ apam no wotie me ama me nso mapie nti baabi a wɔwɔ bi a mede wase da ade blɛw na ɔse de ase da na ɔse papa wode ɔma menhu a gye tum na gye wase da nti metie yi mommoa me na menna ɔma hene ase ɛne ne Nyankopɔn ase sɛ nyɛ ɔno a ka meda wo dam ka 20 years saa da m'anim
aka mi betwa ise me free nya me fa ahudie me bae ma hu se fa ahudie ye ko prison enome beble na ekoso oh prison obaye no yebeto aso afri ho abusiafo safe na ade wafidie na to ha owura otene nkan ebia na wabesi asem no achi abrantia wanya mfie dunan na ahokyera ba na oka kere maame se ye social box maame na memfa nchini emu na ede na be pie kajetia o pam obi mpabo anipa cross e me ye me hu yaba sa nipa oye no hu yaba na obi nso te akonya no so a watam nipa no bag e de ko maame no ba ya wase abrantie na awia eno na ya jeli no for 40 years abrantie wanya mfie dunsia na nipa otro na no asem so ade asem a onkaye apiso ni ejira so ajeli no for 40 years ebe se hwe prison ho akodae na brabo abuja for me pese me show videos bi kire na me wia na ma baby sane se de ye hui no e hobi ena na owo ana ene ne de no nso ye dem bra Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM yima me pa chofa video no to so ma me wai na ye nhwe se prisoner oka ho asem no ai ewrade nyankopon zondole no mudi no enti we deyen aya ben kwan no ti we bi na naudi we aben kwan edan ya na wodem e wo prison ho no na nipa sen na dem edan ya dem fan se ne ka se be sa ha ba enipa egum aye 440 wo ba bia na wo no 440 enso nche ha se ya ne tie etu wo beda bed na wo sie no so dia na save wuska kakra ana bo 77 producer obi free koi ama ho han ana o benya baby bed mpane bi yede eda so ufrate nankwa we say ni test o mekonim anchiri nem jenenim hwinimo daddy bibianim etise savio oyira ye waduane na wadi awie na watafre ade no mko awie wasadi nsu awo no ha hwawo enwo ne yapa no wonchen nti afa ne yade nwo ne gu ani nti enwo ne yade gu abusiafo wo de bra face me pesa wo behwe asama ye ka no sa wo beti asie yi a enwo no de gu ani na ma ni na efe yeyo ya kamese ya sesa amamu enchiri nem mokonim nti wo obi a oda ho na o visit ma hunipa emehwe a wasemobo no dembu ya no bedia kopim se jele ya twa wu nyina nti wo behu obi na wapro ne fa nyina apro baby ana wo no oda no obi fa apro obo omo a obi okra da na yedi ni bedru prison wona ni bo prison ni so a ade ba chini wawu na de wu ya da ayo ho ni se wadamafo no wo awie no afa ne de ply ebe so hwa urate emiam na ageta a kire se wawu because you see jelimai o ya bobo ne ebo na onwi ni akututu fom de na hye ne wa popie ti emiam na ageta ntajeta na wanka ho a kire se wonye de wawu se obi ewu a ebia ukogia ese okay ebia ye postmortem na ye hunu bibi no omo de kwa omo fa so di hu se obi ewu no ya de ply so ohwa no na ba no urate ya ka bom na ageta
What I say? Rati nyankopon. Cause you see Jeremiah ya bo bone. Obu okra unwi na oboa. Ke bette to afunu ya do ko shefo mu nyina no. Wa bere kra na woko. Na medwen ho se obi a ya jailu 40 years. Na obi a wani da so nyina ne se ona ye wo maame. Na otumi aka kire o se enya me ba ne ho. Me pesa me hwe se di wo feelings ada no. Me ro hoyi, me yedin. Rati. Me yedin ene yede me kotu mu wo. Ayi nyina nsa wo nyina na metuo nyina na me nkasa. Ya kire me mla ne si. Oho mu mla. Ya kire me nyina isunu na me su sa. Na Menim. Ko so ko ye be kire ho mu mla. Sel ho mla ye be kire ho. Nti 99 law ye be kire nyina mo hu. Na o de su ho pepepe. Ti ene wa hu say yes, emla na ye kire ho no so de. Wo ye nyina na wusu. Ko be twa attention nko adon na ya pem fa say be de na we de pem ho a. Say sell a oto am so no. What say ade onu mum ne dam ho no mo ye no. Te so wo do na na pem ho. Pem wo na wo na ase ne so bo be kwa na wo na ase nyina tata nsu. Rati. The pem what kum wo yes 500. Punishment a. Punishment. Wo kwa yedi kan de ma wo no. Wo do na na pem wo sa. Etimi me sell leader no. One man na ya cho ba ha ne ajeru anase ye do ba ho se ye do be twesi keke ho ha. Na Menim. Na nipa na mo ho ye mahin pa ye MP. Assembly. Yesi we disika dia oboa. Mema on pan na so. Mama we jina wa humia 2 weeks. Mma wo na. Dan na me twoma so papa. Wo ho ye the MPs ni bi ba. Ah, ye de bebreba. Se mo say nipa mi ense dam sisi am no kase. O mo da me se. Ya do na ba. Obu mo na se da ye de no ba bi the week. O ha ya say ya transfer ne kwa ha. O ha ya transfer ne ye de no be ne nam. Ombo mayi no. O mayi no. O mo de be nam teme nya be come nsa wo sell ho de ana gina yi. Bi se se de ade na do buy. Wo kan one. Ana obi tiwa say prison enuro ni ho. Hwini wo onya koduru a hwini wo eho ne tumi ni nyina egu Te sesen ahunfi bone honso prison egu prison ho ne gu kese pa nesa wo ba sisi na aka chem se ukum nipa ana odi ba prison ebo na oboa okay ye betumi aya ade a ade chen wa no de me ka ba san ba ho ba ka che se selida de me ka me buo wo na ye ade si na me ye wow o prison se ho honhom so ye adwuma wo ho chabonten do hu hwe me pesa me hwe se wa wo gitum se wunya mfade na ya jelu for 40 years na o ho niema bena na ekoso awo watwene mu da bia enoma de daddy so ba de amfa na koa so na mesuma nya gigi wo ne mu amema mpia anka me pia nkanya de ntia na me ka sanse so okum nipa nya do be prison ya jeje osummo che obi owi abanchi kwadu sa no mabasa bo na ye komkro no koyi o kodo wakum nipa na dua na odi ye rich hey odi different man hoton ye no na dua ni different adenti collect ani tan kasa Ghana na ho mu no o ma we na yatim no ni ne se woti wo be hwe hu sui na impresso be ko prison na woni sika te se media bia wo be for ha mu sa do wakum nipa me ani to se kwabla na kum pa oba ya ne interview aka ne kure me anem kun no wadama fo na no na dua no gentleman no because ye wo kwa fa so di sika ediba ba bo hu ne penimu bi na dan no ahye da asoma se ne pe bebre kunkun ne pe bebre gumu a eye mpenifo bi ndi akire
na mo de sika pushi na o hyem na o enjoy wom na wo momu a wo no se be kom na ma kofa obi fun wo momu no ye tete wo inside ne do kum nipa no waje obi kra ne de o enjoy wo inside because obi share chire Hash abusiafo abrantie na sama wo ka no areho me sha obo se me bonyo bi me bo amoti ba mpesa me hwa abrantie no opie bae no abrabot sen ho ne edu oba what is saying ba fe me 2 months 2 weeks so dai ana ebo mitim ko da asafo Zion school mo edu on so a bo a obi store ani mo na ma bonnet na mada urade te ho na pesa oda no ahwa na mgusute ti na chese unni baabi kura David ni baabi da ni baabi da nara na nipa timi se obi abrabo sei keke se anintina dade se ukudu prison wona se nyame anso wo akomam na wo pia anoma wo beye no obi tinche obakasa obi wakọ prison abantu wanko sua de na wasan ba koso ba niema ofam no ade che utuma no se me bokro no na kum ni pana me nya me ye ne cheme nko ade ade prison ho ana ye de me koye ho ana ye be sa de me akwa the dog obi trim no wow eti o free prison ho pie no for 2 months ni o da bonten adintra ntimi da miniska me de ko ha dan ana me nya dwuma bia so papa bia enye di unnimu nchi nso se ebia me maame no na o maame no a o ka kire wo se oye o maame adamfo a o maame wu ewo owu ye no wakohwe no makọ efia na yatim awo kurufom me ba ye bubu nu asina brosan ma ahye no kra na stores tumi de din kra hire bisi obi ase enim no na me chiaira nti okoro no wanya be mfie sai o maame no o be 40 die na wanya 40 years die no wanya wow kwa be na faso didi chana pa nam kiti wa obi wa mo a na noma bi a na maso we dia kujano o ma 1 cd a obo na bo enu anim ni bo wanya 5 cd na 10 cd na di bi akudwale na di bi so edidi wow enti na chese baby abeda abo baby da jide bia mis catcher ade se aya on soma kuma ko prison wonu yan chira de pa ho me bai se samitio me bai se because me de me ho bebo kro no a me de me ho bebo but awie ne nyafe ti de bia me de nyame ase se obia on soma kuma mu ama me nko sa atibia no mu unim me pesa me ye bibi ma o mesre mi sika bar me pesa me tie for ma o baby da ya me nshira o ana ompe e papa ya me nshira mo papa me pe o number e mobile number ho me pesa obobo ma me na me hwese afrefo ne atifo etie programming ebia obi betumi ehu mobo se abranti metumi aboa na kakra sei enne me ye sure say onya 3000 bi kura
obetime nya edan chochopo bi na wonya baabi di ni trato abusiafo se waye ena obaaya ka yebetime aka se ebia eho asotwe ena wonya we die ogitum se enya mini hobby but ye menso megidi ni se sabrantie na fa bag no a ka ontwe mama me no meto ne da obedwane tanka ni sikan do so si tanka mai sa tam o number no e wo trim en ko obi number badali mo mun fam fo obi dia so ti obi phone da bi se on se tera one no e ho no enam de ye yeri nti no da bi akosi a me number nyabotre na nyesa dia se ndi eye mumu number ujidi se mumu number ba cha obobo no mai me pese de be fa obi aso me pese de e ko no 0256 0256 77 pacho montro mami 686 masa ye show answer pacho I know 86 10 me pacho yensi number no so bi na me hu se number obobo no se eye eno a me pacho obobo bi mami obi afre ore ja de ofre no na bobo mami akoso ya je phone no free ni nsem na pacho wo a ofre no nya wotre edin ben ne beba Anastasia Anastasia okay abusiafo me pacho bobo number ni bi mami bobo mami 0256 77 86 10 me pacho Anastasia me pacho ima fato Facebook ho mami obi a wotie me anwumre bia obi a wo hwe me anwumre me pesa abrantie ya han dan ma no na no omanhene yade bi monhwe se menya omanhene na kasa me pesa me ne bra kasa 0256 77 8690 Anastasia me pacho moma yenye bibi se yetimi han dan ma no mpa am okay ya han dan ma wura ya am okay me fi se di nyame ni de ya me dene se wa fa me nua o ma hene ye wadubu ache so age abranti na me kwa homa so na me ni sini akodi nkomo bra Christ asum de nkan Tofiakwa so anya kopon nshira wate amen se yesan tro bible bi mu a ka niema Paul nom ani Silas nom eye no wo ne duafie no ebi na asie no Evasida Benjamin near food for thought idea banana ebia na wankasa kra no unim se betumi asi mami chat for ni omo Facebook nyina me wo fie na many could feel Jay but and then the story I oka of Vinicius how bra so say it's sad see say ye judicial system MTN for account no hello yes me tonka bra mitio the whole CID I say yes said that someone say almost some branch shebre
It is sad. And this is thing, they are very good CIDs, but there are some also are. In order for people to know, say they are doing their work well to please their masters, you know. A can be over fast or over tomb. I mean, who's asked why investigation. Meanwhile, this young man, our dear branch to me, put me say, why investigation? Yeah. Mamia, or me a dear branch, I could 20 years of his life wasted. I mean, Obaya or Fremi. I'm catching say, Mama Nehan. Obama and Chakra no ferry. They got no fees and me fee, no. Until the first time I'm in Ishia, you know, Katacho 1 week, no. About 9:30, 10, no, do or Tremia to me by me in Ishia. Or you need me dance me. Yejna, Samans have a one, or Bunku to you, or Indian say, or Namasinam Sim and Pesa. Timani, sorry. If we sat down, no call. Kofia J. me dance. We didn't come out the same in here. Because, Kabit me up to me, Tofi. A bit me so to be a. As a for Radina, what the whole ton of swa. We in Huadi. Emra, and that's what son or Dan Huadi. Or Shen Huadi. A prison, and all could hear me voice. And a food for thought, washan, a dinner buffet. Obi Okumansi the whole tunnel. And you may our machine programmer who visit Twitianason. And then a testimony, Branty Emma. Nasha Abutra when ya and now Doya opens away no. And you depend now. Obi didn't be a program, ya officer. Or the program no edge high by Jimmy Dean, who we are on front of him. Made the last time about some office. Yeah. And I'm catching the say, a dear no bit my. Before then, Kofia J. dance me. I see to it say, you'll be dear. Me bueno. Men can't wait, say, baby. Yeah, but just for people to know, say, yen kasasa ye ka etu fukeke. There be a to Job 6:14. I said, the whom it's no. A son of the phobia, some other. I just saw Jano or 2 for this floor. Of a mirror when you way. A brantiano. To be named Shebran and Kenya Media Mano. But I told him, says a Yamina didn't tear. Yamimana, I said, Sudiam and Melbourne be said, Omoncho Mubre. Benjamin so Menim was maybe a 5 years time. Maybe I wish I don't know or you nipa kesi crowd coin. The raffle, but Yamin edited rare. Oba office, the captain said, Miniskaba only 5 million. Don't fanco starting to also bet my to force. Your friend is saying force back any other. I'm right here ready. Almost chrono that. Enti oyo konfo anko ba ye no ko wa ko bokro no o de da Zion edu ma bi so a railways and total you know it's sad. I'm telling you, me no kasa nyina just say I'm teary. I'm teary because he has a oh my goodness. Enti etie for mu tie ni afo Mr. Oh, this is what is called humanity. And yet, and a BBC says, so your punwa. Na a cobasa yamani timu quiet didn't say society a punwa. Oko prison, was sure yemen in abio. Obey me, I bokro no. Obey my baby. So also on person brando. Let's help this man. This circumstance man.
bia uti program is obetimi aboa branche we a umemwa no bra I'm from see I'm very crowd jai so no me dasi bra me dasi say me frɛ o je me so awusiafo omahene yaw adubu ache food for thought ade ache bia near food for thought aba free mu aba ne bi na yapa ho ntoma akere we nti eyama hohoa sɛ wo obetie Sompa na bibi papa ɛwɔ ha abrantie no me pese ye boa no 0256778610 abrantie me pese ye han dan ma no onya ba bi tena na oda sori a hwe prison for 20 years baby a wada ahuna mane ka oba ye kora no onye sumye baako emfa ne ti nto so oda bontin awrade nhwe ma abranti omfa sa ya onu wona obetimi aye bibi menu ama bi aba ha menim de de o maba taw na me babia homa no mo me microphone no na mimisa mo de ntia mo ba ha mami atisen hwe microphone na kasa mami atisen Mpacha yeda. ye from say Mpacha ye from Olivia. Olivia okay oye man mpacha also from say Mpacha from Majwa. Majwa Mpacha. mami also from say Majwa de man say. okay mpacha anwumre wan e gina mo na mu akasa okay mami ntio You made it would say by a banama. A program we yeah ye edma mo city here. okay Magameke. okay Ye te program ya madam. Esma say yamra no. Ntana pay ye nwure de what ye nka. Bo madam ne semomra. Mpacha. Bo madam ye fa ni say. Mpacha de Margaret Amwa. Adwuma be na mo ye no ha. To afi ma che ye tire wo so no ma bro san so. Ti na che say o madam se mo mfa bibi mra ti. Mpacha. Okay, pacho ekura mo ha na se Mpacha ne mo mfa ma no. Why? Gina o mada anamu na fama no. Me pacho won so e bia o around. O pese o be ya branti adoye a ye pon kura me ma na twen ansa na wako. Me pacho me see ye pese ye boa no na onya baabi adi ni trito. Abusuafo pacho me da mo asewati. Nyankopon enhyira mo na omfa mo nko. Omwa mo na nyame emwa mo. Why? Moncha mo madam mame. Abusuafo mi bebi ahoma no. 0551 931 931 0551 931 0548 931 931 ebia wutie ye wa ama no ne o pese wo boa brantie na ne number no e na eda so no friend direct one no monkomo 0256 778610 me show bosse kakra bia mo de beboa no a ye beboa no no ye behwe se ye behan dan no amamu ye wie e betwa be kire wo afidie so na di adanse a kire so wo ena o ma brantie ba bi atena onim ne maame onim ne papa de ofa no so obehwe no no nipa no se wote ase si wawu yenim ba homa no so na ye monkomo o wa manone na opese oboa no a mepache o mesra mo ba tawu no motwa so na obi nso ababi mepache o udi ni ba bi afra mi free hello mepache udi ni ba bi afra mi free mepache me free fantastic okay mepache o mami ntio mami mepache be me man be bi adba e be ni champion me e be nya dan bia bacha obe pick mami number mami muntie ni ye ose obetimi mana pe ba bi di ni tira to kopem tam obenya dan ni bi ohe mami da se why o number no say ni twa to tisi say Tofiakwa na bi kan we ya so me na bi ka say e wo okay number bi a frame ya sister twa to no on okay mate enem say me won wa ha nyankopon hira me bacha wudi ni ba bi a frame free
Hello. Hello. Yes, sir. Also, Amaru New. Hey, Amaru. Later. The food for thought why you back on no. And no credit, the raff of Mexican one, this year, make coffee, my phone to fly, me. Now, yes, you don't boy in your bema, Okay. The one of Mr. Send the media, my brother. Me that see. Yanko point shroud. Bebacho number no a over send this sikana baso no 0256 77 8610. Me bacho within baby our friend me free. Hello, Tofi. Yes, sir. The family could you pass? I can speak to me 2000. Hey, and so they hire. I'm told you promise you or my collaborative to be a Bremen. Hey, my brother, to be a Bremen. Mate, me that sipa. Kopo nshira why? Me that sipi. Me bacho won so bremu. Mon sende me pese enya dan ma no. Nyame boa na wotwi kura ni timi nya baabi mo de ni trito a. Me fi se osoro be hira wo nipa kura wo sende teku anansempo a. Me bacho wodin ni baabi afre me free. Pacho semi Idris Fatam katefe sanko. Senior mamintio. We nani we dem rafo mesusa we dem ni na kwa mintini. Fra. Ye bompa ye shebla na eden se kakra nkra ndo nyere no ne bi. Ti me da se. Me bacho wodin ni baabi afre me free. Hello. 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 I mean, but your radio be on Chantiman radio no from why? Yeah. Mintio. If I try a friend say 150. Okay, so I'm Mintio. And then the first time I met him program, I was so good. That's it. Me bahu fano so me suta. Ya me shele ye obia so the best friend of my life. Mate. Me shramo. Me da CP. Every necroma already no na haya why? Mate. CP. But you wouldn't be a friend me free. You get a paper. Yes, sir. Unya, after Tinkanta, Elia, 2 billion, and some put of it, $30 on portrait. Chom Yanko. You do not now what can say no money, you'll be there. Yes, what say, and see, baby. That is Obi or send it. Yeah. Honorable TMA. Na me wa ha me ye program no. Phone yi kura me no kasa no, e kura kosia sisi a obi a wo send bi e so na eba. Nti owi a e dey issue why? That's it. Bibi I'm let no. Say dey ko your masi ni na do ye no. Ye be be so dey me ya no na me wura o papa. Me that say, my only am ready. Pacho within baby a friend me free. Hello. Mami, Pacho, my only so mami why frost and I'm frame free. Pacho, I should get in. Okay, I heard your mommy too. Me Pacho, I should not make catch it. Hello. Hello. Oh, I hear you, Kafra. Good evening. Good evening. Pacho, me na Kuma. Frakuma kasa free. Pacho, me na okay. Pacho, my friend is Yama. Matima unse ma Sarakoba ni PhD be pia. I am say ma Sarakoba abre 200 Ghana cedis. Ma Sarah Koba, God bless you. Oni popi nyina Nyankopon chiramo. Me ba cho odi anybody a friend me free. Pacho friend Mr. Obin. Okay, Mr. Obin, mamintio. Na de me kan akrafa won say yes, Motofe. Sia gifua omo kumase no. Yes, someone can say, if I'm not going to say, will be the beer Fra. Sia di ni ne fenu fully. O di bi di mi di mi control man di bi am tia sia da. Na charge o di bo me no. Ese wali. O se ka di na brebi pa na me wo tra. Obanyi wo da wunya bra no aba Hawaii. Na me chechire o mate. Me da say. Ye hia me say mon koso ensandi bibi ema owura no. 0256 77 8610. Me ba cho betumi afre. Me ba cho wodi anybody afre me free. Me ka say
me so from Okay, mami ntio. me dia santua me pese me ba mo yi me so na me no me pese me ba six me no mo di nkomo bi. Me ba cho eni aya no aba wai. Akosi abetena ase na akosi e kan asem bi na. Ase no so asan ya asem foforo. Ye di no. Ye ni benya kwan na bata kwan asi. Akosi o se dey. Sika no. Ade hye no ma ya de wo ma sende ama. I exceed dodo a wose onya wo phone so. Nti aye se side different number to dwa. Anya sa sister bi send bi buy. Aba phone no say afeli because of say I exceed number no. Okay. Then akosi ade be ni say phone e kura wo no. Phone e kura wo no. Ubetimi dia si form ho. Na say sister Adom wo ho. Onyi bi free so. Okay. Na the same number no na pese obia o pese o send BBC so no. Okay. Send na am say ti yeguso na tough owura bi o say wo ye driver ni ye friend ko akudua. Okay. Ma fa na number no. Wo say brey o pese o ma na dwuma ye. Wow. Na ye wura bempa. Wono so London abrochimem. Okay. Wono so ne number na ma peke wo say obese wone krachi di nkomo. Okay. Nkomo bi wo hodom a nti muwa bi wo hodom a na wode aboa nti wono so number no. Okay. Ma peki. Mati agosia monye na woni owura no munsi form say woni where you code where you antisi form na woni akosua nyina nko na munkonko yi. Oh, na so ko kire sa na masa ze de say da manfo asia ye wade no. Agosia eti woni ne nkasa na number na wode ama no. Wo de so wono no betena se a mane mfa number no ma wo say de o ka no. Na kokoye yi yanko ahoma no so 549 me ba cho wudi any ba bia o fra mi free. Hello. Asset ni ka plan kasi. Okay, but what's that from say? Offset ni ka plan kasi. Okay, offset anka se ma mintio. Me be masem tiawa anything. Efiri obi a oboro no so. Ekosi obi a wati makobegu no ho. Ekosi jeji no so. Obi a wati asia wongu ye bia so wati wonka omra fiesi ho ene pa kwa ne so anya sa na me bi na kachi ya be ma no masem tiawa. Also what raise bibi pa o. Okay, for 20 years in here asemo one bekai. Mbacho within baby afre me free. Hello. Yes sir. Me na go okay, me bacho me no one e ka say. Yes sir, ade ka go papa. Pa, okay, mami nti o senior. Tofiakwa, the young person of Abraham, more than about me. Okay. Yes, no, Sana, you how do you friend me? A couple of us and I will only come on now. Okay. You can say, I have to find a younger bed, you know. Like a million bed, you know. Am I looking at you know? I get food for thought, I get changing life. And you know, what the name is the money, now making the money, you know. Okay. If you don't say, you know, you tell us to come, learn from your bra. Now, about boy, about the moment of the moon, you're learning me, you're doing that, you have that. You go on fast, after the wedding, no for you. Mate, me that's it. Me bacho wudi baby afre me free. Me bacho your friend you so free. Okay, also mamintio. Me bacho person be san so shempa bo asai se be. A channel pa me mpaboa de am. Yeah, someone who na see for me. Okay, what you are about to do? Oba betin the size not to the channel pa the bedroom. Mate, me da CP. Me bacho wudi ni baby afre me free. Hello. Mami. Na de me round for na me ka kira omo ko hu say abu obi a na omo so ko abu omo gini say. Omo nyan sa de. I'm a CI before now. Odu 16 years and I'm with the age in the canon. I say I near Jillian. A million side and make I tell you, I say I didn't share it in power. My radio way. Mati, me that see. Me bacho, Udini baby afre me free. Okay, mami nti o senior. You talking? We do yesterday that is the my unit.
na ade a me say the number no the password no ana the code no onzo ka bank no me timi mu a mu wi a mu sanga e change na wi na ya no ko ni so ima hide instructory o be sisa ne sisi akura ma no kura fast me da cp me ba cho wodin ba bia frame me free Professor me asum janka kuma si ajadu Profe ya monitor ni enko mo program we ni mo fidi kase we je say before so be we aso na bra wa bre no fra amemo ma paso e na wonim anu a wo ka asem bi o ma do program na se ho wo ka asem a ka ne to mi trim papa wo se nyame de wo ba wi aso no bibi a wo kura bi ananya wo nko a wonti ana nyame de domo wo ya na mom sabe ka afoforo enu nti na nyame de nam so na wo de fa de foro no wo de domo wo so be radio ya wo ti si anya se bi a wo na wo na tew ana e wunya sa bi ana school bi a wo ko ye de o ko tia so sabe ye da boa wo da boa afoforo mom enu nti na ya na da dinada na wo betra ko so ne se nyame mpa ya pa na de me ka se me nya be man se nyame ebe adre be kwa animu esan se ye ni Joseph o Bible mu no ko des ya se be se wi echi no bi no eye ntinti eti nyame wo sha to fe no nya okese ye se de na mkwa so ba wa se nyankopon nhyira owura bi awura dem ha be ma kwa ba ja ati sei awura dem na dem ye fro sei ati fro me kwaku pachon kwaku eye adwuma wo hin pachon mo so am total hona okay Ottawa's phone gate no hona okay uno obi se brana na me pachon me brana no okay ti pacho main ti o de bray okay we say enna majuma pa mu yenti me mera mu 200 Ghana cedi okay nyankopon nhyira wate obra na efani say pacho friend Richard ko joko aten okay mate aja rich ya dasi we de yensa aka eti masa ben no na je nyankopon nhyira wo asemo ebre no aso anisa we watch our number no 0256778610 yamfa be mienu miensa bi enka ho we watch our yes sir me pacho me kase free micro okay opanyi Tofi o program o di abebo ade enwumre mesu me wura ho pa kafra na me onshira that's it ya me onshira no watiefo o firi oyere pa bia ye nto nka biem o bua Ghana na what mean na emum baby ma se wache mate ene na Ghana ye mpanyimfo no omo mmoa yen eno na me yenya sa wo ha onyina ye judicial no enye mmoa yen asamene ba wuni bia ye kabi ma abrante ni nyame nsha ne den matu nkan obetemenka nyame nka nshira wo ne watiefuo nyina me da se ore mi nyano ne kasa twato anka me pewu ore ma me fa ko we ntwato na bo modin se wo de ne bebre mi ansa na mapo me ba cha wodi ni ba bia frame me free ohima ma minti o na kana se de damas ani samo pan mo ni ma pa mo ye ama me yare da dem ni pra mo se ya don radel senede yani o di ni tra ni no o do nya pakata de na ka kire no asa won se asori bi mo nko me da si number no 0256 me pacho owura no number eno no yima me da me ho kakra na matwe abrante ne be si ma ba akopɛ na maka bibi ade a kyerɛw wo de kosoa Sunday kosoa na Sunday